Mustafa Fehmi Yavuz li Erganiya navçeya Diyarbekirê dimîne û zivistanê jî li İzmîrê dijî. Mustafa tîne ziman ku ji koleksiyonên wî gelek berhem hatine dizîn. Loma jî ew wan berheman jî bi xwe re dibe İzmîrê û tîne Diyarbekirê. Koleksiyonên pereyên berê, tizbiyan, saetan û heta berhemên wek sindoq, distar, firaqên berê û radyoyên berê ku ji malbatê mane, gelek berhemên çandî û antîk li mala Mustafa Fehmi Yavuz civandîne. Öncelikle bu para koleksiyonunda en küçük kardeşim. برای من ایج من بچوکتر کولکسیونا پرین کevin هبو و به من رژیم مرق چه بو ایدی مالبات جیران و ناس و دوست دزانین کو از برهمین بره دجوینم لو ماجی چه کریوان نه ددن من جی بجواندنا پرین بره دست بکر پشرا من لبالا فرگه شورمندیا گشتیاری دکر و گلک پینوس بو من دهاتن دیاری کرن من وان پینوسان جی داخل کر و دناف دمه ده جورا زیده بون. Mustafa Yavuz radgîne ku yek ji wan radyoyên ku yekem car li Tirkiye hatiye bikaralîn li mala wan bûye û wî jî piştî ku bavê wî rehmet kiriye wê jî parastiye. Mustafa Yavuz tîne ziman ku wî hiç tizbî bi kar neaniye. Lê ji ber ku di serdema serhildana Şêx Saîd da Şêx Saîd ji bo bavê wî Hamîd axa tizbiyekî şiyandiye û Hamîd axa jî ji bo piştgiriya serhildanê çekdaran rê kiriye ew tizbiyan jî di muzexaneya mala xwe da kom dike. 1958'de bu evde doğdum. از لوی خانیا د سال 1958 دجدایک بومه ام وک مالبات گرینگی ددن هفگرتنا مالبات او هر نفش نو باو باپیرین خواه دوی ناز بکن و نین مازنین ما او برهمین برجی لو ما گرینگ دبینم صندوقا جهاز دایکا من برهمین کو بری هاتنه بکارانین و نین مازن مالبات او خالیچین کج 200 سالی زیده تر هاتنه چکرن هنالور از دخوازم برهفکاریا خواه بدومینم او از جواندنا وان برهمان بدومینم. Mustafa Fehmi Yavuz odayeka mala xwe wek muzexaneya ku wan berhemên kevin lê dicivîne bikartîne û hewl jî dide ku zêdetir berheman lê zêde bike. Sidiq Eren, Kurdistan 24, Diyarbekir.